Pozdrav svima, hladno jutro, minus 4 stepena, možda i više, ispod nule. Šarko pravi trag. Ja sam s ove strane da ne bi gazio i mrsio njegov miris. Eto. Dosta se je smirio od prvog puta. Još uvijek nije skroz miran, ali ima vremena. Samo polako i bit će sve kako treba. Eto, traži žir, gliste i ujedno pravi, vidite, trak koji je za početnike kerove odličan. Odličan. Još uvijek kerove nećemo da pustimo. Trebam da napravim kavez u koji ću da ga zatvorim gore u nekom gustišu, pa ćemo da tada pustimo kerove. Ipak je on mali, možda ga povrede kerovi. Kao što mi se desilo sa đolotom. Eto, pozdrav drugari. Kome se sviđa, lajkujte video. Zapratite kanal. I eto, vidimo se u sljedećem videu.